Hadu arspa sapu ngut khynnah skul hapo ka Amnarem Subdivision, West Giant Hills District, kila yok pdiang iaka khusnam hadian bakila lebha, haka first War Jaintia Scholarship Examination 2024, balapan baik daka War Jaintia Students Union WJSU, ringkat ka jinga trelang ka Amnari Model Upper Primary School. Ya ka khusnam syaki khynnah skul lasam da u advisor katanat puli puthi ka sorkar jela bat MLA barim ka Mausan Ram ba HM Shangpliang IAS ha ka jingdon lang u MLA barim ka Amnarem Stephenson Mukim u Block Development Officer BDO Amnarem ba GLC Milliam na lor kiwe ha ka jingalang ka balalong ha Inwell Hall Amnarem ha ka arpuay trik nopra. Ya ka scholarship examination na penlong ha ka khatsaw tarik nopra, ha ki khatsaw talik exam center ha barok kaway ka Amnarem Subdivision. Ka jing pelut na banta ka ni ka scholarship kalong, laylak khat araja sunspot tingka. Ka rukom sam ya ki khusnam kalong ha ki laithom, top 10, top 20 but general. Ha ka top 10 ka bawan ningkong kalayok pdiang ya ka song pisa ka basaw hajar tingka, baar arajar sunspot tingka. Ki khynnah ki bawan ha ka top 20 kila yok pdiang ya ka song pisa ka ba mar khat san spa tingka kat ba general marshi hajar tingka ringkat ka sornat ya ka jingalang la pun phu pun phieng da ki jingrwa jingshan ha ka jingadon lang ki principal ki nong hikai ki kimi ki pa ki khynnah skul ki riurang ba ka than bat ki wei Asoban ai ka jingero ka WJSU Nilayo snow ka history ka balungkot joka WJSU bakiladon ka period na 2,000 khatsan 2,000 arpoin arpoar ka ba kane ka seng kam sumrang tri kam issue andre kala khiem biam haba ka khiem kala yo msim biam batre yamta upai ba tenga kitbom ba kinong yalam joka WJSU kin ba ya kata ka social responsibility kaba na snow baki ki don ha ka terpen ki ka social responsibility kamot ban kit ya ka judgment rio ban yadan ya ka judgment rio ban tray ya bata ka judgment rio bang idon kam ya ki NGOs kum kine bakin mi shakmat om dei ong bata ka sarkar kan tray bata jom hi baro om dei ong kam ki unong ni khmat MLA om DC tray bata jom hi ndrei nga khmi ba kine ki NGOs kum kine kin perkhat on the positive side of life namar wingi don kam ba ki NGOs kin ba ya ka lukon jom ka jai kunri ngila yo snow mane kendiap konsol ba ki ong ni don kam bon ki kam ki mungin train ng shikwan hoy naka health sector don kam makin pet ya ka kot ka khia jom ke jet benriu jongi ki basa ni than naka pule puthi hoy don kam bangin pet baki skul ki yat bet ki college ki yat bet bat kum ju ki no hikai hi don hakita ki chaka don kam ru ban pet ya ka administrative angle bakan wan ka facility ka pabiang kenang baki ne ki basa hakane ka than kimde bakin jinjar ban shim ban le tangi bedai we certificate ban be shadow shate headquarter sa Shillong lani hadu ajwai nios ngau manda ba ka jing dawa ju district kan sadon hoy kita kidei ki social responsibility ka ba ki NGOs ki de ban ki but ni kershan ni dei mungin kershan ni ki nang ba kinwanra ya ka suk kasan ya bunta jompi kinong sumsnong nakaliang junga kitpo baka WJSU kanang imsngi baniyat shakma kanang imsngi bakan tray shitam 3 minute ibta jompi baro kinong sumsnong kiba hapo kani ka civil subdivision joka Amnarem palobit nasoban ay kublay kerpang ya kani ka competitive exams ka ba ka WJSU kalale kade ka benungkong do ka jing persyang ban ay la yakini ki khon samla jungi ba kin don haki ya kata ka mensem ka ba kitip kelum ka competitive exam today to know about the world around you. That is what is this competitive exam about. Now if my student
is a topper. Ilong first bait man usnem haka class. Ilong first balay ba isu minat ban pule bait ya ka kot ka badan khajuk I na du ka sla bun ko hadu ka sla ba khadu. Bon sin ki khna jungi kile kumlo he should learn by heart ya kita ki barakah. Anda hikli kawai gajikli beyond that page kimla banjuba day nam day. My dear teachers, is it true or not? It is true. Now we need this kind of competition so that our children will know what the world is around them. Take a competitive exam, kalau pelong ipi bakin study. You need to know how many rivers are there in Meghalaya. You need to know which is the highest peak in Meghalaya. You need to know how many districts and subdivisions are there in Meghalaya. Bon sin kikna jongi, they become very blind and dumb. And the book ka problem kalong. Ba anda kila pass class 10 kadon ka jing dawa na ying nasem kini banwat kam at jam no ki apply ki kam hapo DSC ba kinala shong exam hapo DSC exam kimla banjuba ki general knowledge questions. That is the biggest drawback kabanga shem ki kana juni. Therefore ni don kam ban pun krea ban ngakwa ban pentep ahmad jompi ya kinohikai ban ki students lo banado usnem banwan kan sadon ka subject ka baki khot ka social science itip pamutar ganon nrei it will come in a bigger form ba khambon shu ki chapters kin sarung ha ka social science book ka ba kanlong ka GK overall ha kata ka kot social science na ka education department ngin introduce bakin download kelum in one book. You will know about physics, geology, chemistry, about the international politics, you know about the national politics, the who's who in the national level, who's who at the state level. You will know many things about the world around you. Kadai kata, kalau kajit konkret yang kita jomfi, yang kita ki competitive exams, kita ni konkret yang kita jomfi. Dagajing wanra ya ki NCERT books. Ki NCERT books ki bangila introduce yang da jongpi na do menta usnem 2024. Pinapule ya ki NCERT books that itself will give you enough information about the world around you. Pinapule ki NCERT books page by page. Kli na iba malem haba ipenkre ke MCS exams. Haba ipenkre ke IS exams, ipule tang na ke NCERT books, but layo a lot of information about the world around and about the GK. So don't underestimate ikikot joka NCERT because kilong basic information and very detailed. Kata kalong ke information mga IFE kikon samlang. Therefore, abang naong kumta. Kamut, we prepare you for the future success. Kamut, ni lay the foundation ya benda ka future success jompi. Habang i prepare fi, ni don kam ya ka commitment na fi. Ni don kam ya ka sincerity jompi. Ni don kam ya kata ka ability lane ka jingla jompi banyakun. Kamunsim yakun di bandan. Lalam himdan kamunsim yakun, you will just give up halfway. That is the biggest problem with our children. Now kentu yapi kikun samla. Bab hide ban long discipline na kajing jopi. Hide ban dan kata kamunsim banyale banyakun. Hide ban dan kata kamunsim banlong dedicated kabut banlong sincere bangan day ban pendap ya kani habang ong bangan ya kun ya kani exam bangan pass day ban pass kata kali ba kajing pen kre ta jofi ka WJSU kale ya kata ya fi
Ka ay fi yakata ka platform to prepare yourself for the future. Denmar kata nasngoba. Kini ki baro kilong ki jipun kre yaka future. And what is the future? Sooner or later, ka sarkar dungi kan se declare yaka amlarem dung ka district. Ada declare district yaka amlarem. Kindan bon ki post hakni po ka district ka ban sapni. Man ka office kin sa advertise ban thep jam. Ban thep kam LD, thep kam kata ter data entry operators to kita ter. Are you prepared? Are you prepared? You prepare from today. Ya kita ki profile. Amdai lesai bapin sami daki plakat amtai lan hinra kilama yong hinong. Oh ngi ki lokal ngi miokam lawan ki beri nabar ban syong ban buhay ni ban shim ki ya kata ka hok chogi. We do not want to see that. They naman kata you have to prepare yourself for the future. Kito gibaladon class 9, class 10, stang ars nem kila pass matric. Pinleche. Where is your journey taking you? Pinpule you, pinle trekam you. This is the time of pinperkat. Namar kata ngong bangi don kam ban penkre. Bat kane ka jingle jong WJSU ka penkre ya fi ya kata ka lawe ya ka future ka ba phi pinwan ya ki kam halaye amdan kam maliwat kam sabar bat bunde ba phin ai lat ki briu na bar banwan ban syong kumu LD lanil kumu pion haki office jong angin ki sutu ya ka meaning jong ka distraction kata kamot kabab hi pelejing mut shaway ka distraction ka dewan pelejing mut shaway ki kita jimpun ban pelejing mut shaway bon sin ki kon sama jungi ki im baro sisi baro shimie haki mobile ka mobile ka dei away kaba penbernya kaba distract ya ka main jom ikut sama ini ki kemi ki pa ki persangkat bala banong tobu no tong mobile kile krakot syar ki kon ki buri ke mobile hapo ki kot ki ong ngadang sekon rei jar ki ane ban pe ki YouTube ki ane ban comment ki ane ban post ki dur. A time will come for you, my dear children. There is a time for everything. A time to study, a time to play, and a time to watch movies or mobiles. This is the biggest distraction of our students. In the name of studies, kikeno abang ngadangkam mobile bang hap download. Kikeno abang ngidangkam mobile bang hap pule. Oot ngidangkam. Use it in a positive manner. Don't come and use it mobile in a positive way. Kaban mentoy lagi. Lada sisa pitchim ke mobile. Bapi pet yakidur ibam day bantai. He comments that you are distracting yourself and you are to be blamed for that, nobody else. Balasya if he failed exams, pihak kena elade. Amday bapin kena ya inohikai, amday bapin kena ya imei pa. Kata gede ka biggest distraction. Kabanganga kerpajur ya piki kon samla. Stay away from such distractions. Kadang juga kawan ra ya kita ke pressure hafi kan wan lembah ki parlok ki bakim kwa ban pet ya pi bapin kill ki don kum kita ki parlok ka classroom jong hi ki ba ha pi thok ka pi pule ki non me wan le mi non than me denum de yong me wan da pule ko than me ale di kai no
kita gini distractions. So stay away from alcohol, from smoking, and particularly from the most dreaded, that is the drugs. Drugs are killing our young people. The drugs getting away. Kabalas sedang mendrung mentaman kitliwi. Idan kam bangin rat dengkong ya kaneka habit. Idan kam bangin rat dengkong ya kata kejimblin. Watang ban sumatru soba en. A big no, just even to try it. Namar chisin bapila mat ila to pila long who slave jong who drugs. I want each and every one of you, my dear children, to dream big. Dream big. Come on, you. Ban pot snail. Yaki egi bahe. Dream big. Wanung la. You will achieve it. Work hard. Try shitam. Dream big. Work hard. And never stop believing in yourself. Never stop believing in yourself. Pide bandon ka jinget holiday that I can do it. And yes, you can do it. Kita ki lightly ki qualities ki ba ngakwa epi ba pin kan mau shwa bangan shom. Number 1, dream big. Pos new way yake ka bahe. Number 2, tray shitom. But number 3 today, believe in yourself. Nget holiday. Bakai ka bang na ngaladon ka jingtumu bangan le. I will achieve it and I can do it. They kata kaba ngakwa ya pi ki kun samla pin kema. Longkit kam jong ka WJSU kiba election ban penwandur ya kata ka kompure puthi apo ni ka thain ka jongi. To pia singa ya jingkren ESC sapang pumlogin mo kani kadai ka jingstam kumong chief advisor kani kadai ka jingstam ban seng nongrim ya ki help grid jongi lado mo ban bianga foundation lani ke nongrim ban puli puthi namar klem ke nongrim mo ni ke foundation hak puli puthi kam dai ke basuk bangin shop class 8 class 9 class 10 ter dan dai kini ke dai ke jingstam ban pensong nongrim tengah keempat ya ki nohikai ki kemigi kipa mo ni ki parents kumagiong bangi hab dei bandon kata ke timwo dei kumagajuk kon mga puli ngani thu pi ba nang long kena skul ngasih puli marwei mo ki ong ki kon ke puli kon la pasang kat bala pat mo mdon ba hikai ne gad yani dan re ni ki jumunta ngapai mo ngala long kupa mo ngapai ne ni juk kala per pak labak dei kumagajuk jongi ha gajuk mentapan don kam kajingnya trelang ki kemegi kipa kumno kin seng nong rim lagi kon bat kin pait thu ke kalan kabin kin tre yang nak rong ba mo kumba seng ne GSU competition kani mut ke mo kani exam ban ai nuk sai ki ba sisin ka singi pidai ban yakun ya ki competitive exam ki ba prepare mo ki lan ki babun ngai menta bon ki kemegi kipa ki start kitip mo lagi ngile menta DSC ro ngihap le exam lagi le kampulit ro kabin de khot ada physical test kan rai hab le exam temut kini gede gitu sedang ngihap tre sitong ha kini kejuk menta ndai show basuk banyo kam klem kejuk tre sitong. This is just the beginning, no? Menta kumbang ong mene ke exam menta but ki kam ki jam bikwa is getting very competitive. Pinya kun but ki sometimes ki competitors UP they'll have even more degrees than you. Tambah this should not dishearten you, no? But pinde bangimla bangim biang ka bangimla nama kiwe kila kam long more qualified bande pi. What you need to do is you need to prepare accordingly. Tip yaki jet exam kava pitho. That's the most important thing. Preparation and revision yakiniki studies UP. But more importantly, look ngaka apnong kawe more than your studies.
somehow ban focus in being all-rounded individual semua. Pidi ban take up some good hobbies like sports. Amar at the end of the day, ni tengah jingkrak kot kepada kam. Pidi ban nang ban connect ban kibliu, ban have social interactions kini kepada kam ha. De tang kata nak kadang juga I wish WJSU the very best in their endeavors. Tengah ko ban wish khynnah ki bala Tristom ban pass kan exam dan Tristom susu dan bun ki exam so pinable. Don't be stressed about that. Enjoy the process you be, and then eventually you get where you deserve to be. Thank you so much. Hendai ingat itu ipi, wala kata bro ngipsem larandin, namanta kan ika project. Hendai ngilai plan na gue pat ke sistem, gumdo bangin poi syakathom. Hendai hadin kato kane, ngila wat kilat ginti, kapadang wat kata nginang keduk ke jingga, ke project kadang ya syakmat. Kijingnya jingi bangin wat yang terkelat kumno man pifon ni kane kat bangin ang yat nginang keduk jingnya hendai ke kamjong kane ke kamjong na projek kanam tandun hendai hakaba khadu ngam ye thu ipi namar khlem boleh ngimla panim hendai ngam ye thu ipi tangwe ke story ke ek ba boleh ule ngangangi larang adon hapden ke juduna hak jelong breu re ngasania kene kade ke kamba jong boleh bangila menpeluang hidup kane ke ketanga kamba boleh ini hak last moment ke Tuesday ne ke Wednesday ngapa kowe ke message yau MP jongi ima Dr. Rekis ngapa iwe ke message ibu ngawang sar lada kadan galat peli galat ini nama ngidon padeng kecingnya ke bakrau hendrai janit kapoi kowe kakol nangte nak po statement be ketengi wa hante yong ya ka proyek jong pi nak po ka dipla jong pi sibenta ngila sponsor ya kane selamat ta beketi hadin kane kabang inang yai ada hadin de exam habang ila tip bagi khynnah ki pas bon nang taro ngan ninang tension susu maka kum ke budget ni temu de kami hap nama ni khynnah kila pas bun hadin kataro ngila thau kila tenti kumno ban pemi phone ya kane dak badon kato kane ki riu simet nane ki briu tresorkar ki kersan ya kane bangi poi hadu kane katham de ka baru ka bakhat ka nang ta susu kedon gawe ke university kedai ke ICFA kedai ke way bina university ke bakarsan ni lemba kedai MCQ answership kedai kapoi kumba nyope hajare kedai kumba kapoi nyope hajare namar kila print nyospa sanko tuli ki candidate ndai kimsem lapoi hakapor ba ki yele kedai exam ndai ngi kila print katne mut ke jinglut lese kala kapoi nyope hajare ni semua ya kane ka ICFA university ke ba ai jing kersan ni nak benta kane ka scholarship jungi kapalai kedai ka MIT University kene ro kedai ka way ke bakarsan ba ini nak benta kene ka project kita ki kampa ba boleh haki minit ki ba khado hendrai ngange kedai ki jing kersan jong boleh bangila man pendep hado benta kasni kene ka thong ga jungi te hane ka por benta ni nak leng sen ni pa man benai pi kandong ni ai nak benta jong pi ki student baik nila kidon ki student do aspa sabar mod ndai ni jet ki top 10 ki top 20 bat ki general haki top 10 ki biyo nongkong ngin ai sawajar iki bentar sengi so wat hak iki nak top 10 ki biyo ar hadu terter ngin ai arja sanspa we so wat hak iki de ki biyo top 20 ngin ai kasan spa we de kibayo general ngin ai sihajar iwe kijing pulut jong dari scholarship menta tak aspa sabar mut kolong lailak ke arja sanspa sobat hap berti mangijok yang direkam dari kamba mau boleh ini ngingin ngi penginailan ngidu jingkermen boleh ai ini
kita kalat ke jengkermen namanta jongpi ke labe ki kun sam namanta ke labe ki jongpi ki student de nomor baule wi ke ki jing temu jongi kina yalam namanta ke jingha ke imlang ke salam de upli ya kalat kelenti habadon gamon mentre yang tak babha de bunsen upli ya kalat de ke kemang akwa ban kiran sisu namanta kane ngi ya sibun ki jingya ngisha kamar mau kibrul sedang ban keno bakan tho teng ki ong seyo juhat ki ong hangno ke WJSU kan toy re menta ngila poy ngimpa ngi ku ngi lang ngi habesha ada ki keno ro ngi habesha laki ya ro ngi ro mi haisha ngi hab kemen dai pun sin nga ong ipi wenno ya ki jing misni ada ki wai ki la alat ibi babi le ya kakam omde bangin tan telai ewe naman ngigum ka WJSU omde taman ta ngin pendep yang scholarship nang nei sukmat nginjai ka second ka third fourth chapter de ngi sukar pat epi kumgi kena bare pidang hab ang reu pi ai ka cikasan idan kam ni pi kilong kmi long pa idan kam ni kiramba sinam idan kam ni ki kino ki riusimet bakin ai ka cikasan ngikwa pan le ka kam daga bakhoi daga basai pila ban pan report ini A to Z gila panai namta kan ke project ini de hane ka por namta kan ini ni na galeng aseng gila persang ban thau gila kenti kumno ban kentiu ya di kena ke jungi dan ba kan ke project ngin scam ngin scam hadin shiposnen plus ngin sayo ya kita ke kena ke jungi kita ki officer grade A ngin sayo kita ki officer ni ki IS MCS lemba kan ke project ini la pingin ke syam hapi la pingin bro ke syam hapi dan ngigum kasem ngidon kata commission ke jungi ban le ya kan kam ban train ni kena nadu kidang rek anda kilahe insa experience lemta kan ke exam complete exam ka amren so ni minta sa ajaran bro kan dak santos ne me dan gimsem pada i bro ki bodon hapo kan ka so ni andre ngidon kam ni ke district ni ginalian komite jungi ngila don ngila thau kita kala inti kumno bangin plan bangin dawaya kata ke distrik de andang ngila khenya ke area de ngidon kam ke area jo kamaren takala bor bangin yo ke distrik de ke bangi kwa ban yo kumba yo ke distrik ngiru kuntan ngila ban yo kumba ai simpol ip ke jawai subdivision ndrupa yo persen de kide ki biru jungi nangne ibdan kam de kumuni ke wei ro ngidon kam ba man belong ke jengki namta bangin yo namta ka ke subdivision kidan kipun kidan shibun nangne shikumat ngin i da kam ni kwa an pin kam bun di biang let's say kini di lu hano pimpoi le namta hano pimpoi ni la poi ha thong bangin la po re ni sio sorang ya ka si bora away bagala an pendep ya ka kam hadu kanne ngim sem poi berkhat ande ke jing berkhat ke jingi kilong ki bapha ba ki bese so Negara
Putri Tiang Pamo Muat naik